اوفیسا پارێزگا دهۆکیا کۆمسیۆنا بلندا سەربەخۆیە هەڵبژارتنان گەلایەنên سیاسî دور هەڵبژارتنên pêşwextên Iraqê kom bû. Kulberên naverast sala dahatî 2021 pêve biçin. Etrîniştinê de behsê amadekariyên Komîsyonê Yasa niya hەڵbژartinan hate kirin. Ofîsa dihۆkya Komîsyona hەڵbژartinan terxanekin na budceyê û badeka awareyan wekû astengên herediyarên rêka karê wan da destnîşan ket. Astang yetme wek komisyonu bit tanuka giredayı budcey vebit. Budcey heker hata terxan kirin bu komisyonu. Komisyon de pişveke baş var helbijatna encam da lif renma u korporat komisyonu ve rusa dibit awara ملف آوارا حتی نکه براستی حسم نبوده چون عدد آوارا یدرس تایل دفمنی چون آوارا روزانه وگرینه جهت خوبه دیسا وگرینه دو که و بیت فرد آستان گفتن برم وگیده افوا بدش هر دو دینه چهار سر کردن دیتن علایان سیاسی دوریاسانی هەڵبژارتنان ئەوە کو ئەف یاسەت بەرژەوەندیە پارتên desthilatdar dahatiye derkirin û ji pêxemet misûgerkirina kursiyên wan e û dibêjin jî sextekariyên ku hەڵbژartinên borî dahatîne kirin bê wê nebûyî newfere babetê sextekariya bihête sunûrdarkirin. هر پارێزگehek daîrek bûye dengên hezbolahên siyasî yên cida cida kom bûne serê ku dibûne ve bêjîn kursîkek çiya bi destxwe bînin ev rûke bi vî şêwazî ku bêjîn dihûkê bi bite sê daîrên cida cida pirt û belavbûna dengê layinên diyên siyasî ye ku ev rûke بجین بهیوی آن به امیدیه که پیدا کردن ناف خلق کی جدا چون که افیاسایه و کومل آماجه پیدای پتر برجواندی حزب خدان دستحالات و پتر دشین کرسی کن خو و کو بجین مسوگر کن حتی ام خبر هفت کین بجین تزویر جارادی هاتی کردن دوباره نبتن لان دیتر خبر هفت کن و کو بجین ابداع سیستم کی دیه نیتر بو هەڵبژارتنە بکەن و تەزویرێ من هات بینین عێراقت ڕەوشەکە هەرە ئۆلوز دەت بوریتن و وەک کۆمەڵە ئیسلامی کوردستان ئەم دیگەل هەندێنە هەڵبژاردن دەمێ خۆیە گونجایدا بهێنەکردن و هەر چ نەبیتن ببیتن جارەیەکە بچیک بوو ڤی بارودۆخی هەرە ئۆلوسیە عێراق تێدا دەرباز بیتن و سەبارەت هەڵبژاردنên borî ku medvêtin ev care komîsyon bi duristahî rolê xwe bibînîtin û هەڵبژاردنên borî 2018 ام دبینن یعنی تزویره که هر مازن ها تکرنه افجاره که پشتکی واسا کمیسیون بکتن رول خوب ببینیتن اردیفیاسان یا هەڵبژارتنان العراق پارێزگا دهۆکê bûye sê bazanên هەڵبژارتنان. Ev çende jî delîva bi dezveyînana kursiya şilayê partên dervê desthilatê kêmtir lê diket. Nexwasim e demekî de eger rêjeya beşdarîkirina dengderan ya kêm bît. Amed Brîfkanî Kanalê Asmaniyê Peya Dehôk